Zonet Zing Daifim clear to Zonet Sung Kwat Tsi Pvt Kule Mal Som Tuang Ye Kania Voin Hi April Ni Som Ni Pathum Sang Ni Som Ni Paruk Ni Nga Ni Ni Voin Hi Kovela Heavyweight Wrestler Rope Bert Zing Ami John Cena birthday Voi Som Li Pakwana Nia WWE in Napompui Kovel Huap Wrestling a Voi Som Pasari Champion to Ania Kum Sang Ni Som Pariat Achang Khachuan part-time in wrestling hi akhel to a film achang nual to bokani tin India Film Academy Award Dong Masaber Slamdog millionaire at Sang Tupa Def Patel Kha Voin Hi birthday Voi Som Thum Parukna Nia Ama Hi Saprama Piang Le Selia Nani Kum Sang Ni Pakwa Film Choi Moina Sang Ber Academy Award Oscar Award Ti Bok Enge Mozat Dong Tu Slamdog millionaire Khan Def Patel Hi Jamal Malik Ming Pui at Sangani Tin Film Dang Enge Mozat at Sang To Boka Def Patel Hi Taekwondo First Dan Black Belt Ani Nge Ani Chanchin Tharangai Thaila Chief Minister Pulal Do Omachwan Nimin Chang Khan ZPM Party President Charge La Thule Ma Chu President Mo Phurna Hilaturati Ani Nimin Khan ZPM General Secretary in Charge General Administration Department Pu Edi Zo Sang Lena Kol Ni Chuan Office Order Achwa Hetatarla Nani Danin ZPM President Pulal Lian So ta chu tak salam harsan na awangin hun enge mochen achol angai dona achol chunga President din mun lo lo atura Legislature Party Leader Pulal Du Omachu Charge Apek Angin April ni som ni pani sang ni som ni paruk ni lai ni atangin thule Ma chuan Pulal Du Oma ZPM Legislature Party Leader hian President Charge Aladona ni ti kanin siati reti in Tarlan ani Tugan Dondanin ZPM President Pulal Lian So te hian cancer treatment na lalmeka Senior Vice President Pu W Chuan Oma MLA chu Nerf 9 atlak buak wangin Assembly Budget Session ne zo ta ka po khan atel thei to lova Pu W Chuan Oma hian Senior Vice President atanga Chol Adil Mek ni Asia Tani Boka Vice President Puvi Elzai Thanzama MLA po Trisel lo na inatlak buak Mek Boka Hengte Wang hian Pulal Lian So te chuan Legislature Party Leader Pulal Du Oma na President Mo Phurna lo chel ri turin atita ni in ngai ani Mizoram Governor General Vijay Kumar Singh Chuan Nimin Khan Ikfai University Mizoram Le Tourism Department Changkop Buat Sai Youth Festival Univoyage 2026 to Ikfai University Mizoram Campus Durtlang North Aizola Aman Pui Governor General VK Singh Chuan Thalai te ti phurna na topic poimo tak tak zirna hun Youth Festival 2026 buat sai ni chulo mamati thu soin an lok pui nge be sei thu soya thalai te churam nga fak an ni thu le ngai event an trul thu soin na zon le siam na na poimo tak thiam na inzirtir na le pe pun na lam hoi inzirtir na ngai poimo atrul thu le mi pui nol pui Kom tama nga event pe chu inzir na thata kani thu soibok Governor chuan tourism sector ti changtlun na na poimo te tar langin khwaljin hip tam deuh deuh turin manroti changtlun le boruak du omzok siambak Mizoram in mamodang anei lo thu soin sikle sanwam mun moi le boruak thiang lim nei ani na chu tourism ti mason na na thata kani atia leilung le achunga cheng ne na inrem thlap khwal hip dan kalpui thiam atul thu soibok Thalai te chunuam ti tak chunga thiam thil zir tura cha in Youth Festival chuan Mizoram le achunga cheng te tan ra tha duam tak athlen nge a be sei thu Governor chuan a soi bokani Youth Festival hi Ikfai University Mizoram Vice Chancellor Professor Dr. Ginlian Lal Bushil chuan kai shwain in lom na thu soya Tourism Department Additional Secretary P.I. Rinzo Limpui Chongthu Shillong Times Editor Patricia Mukim Padmastri Awardee le Dr. Theya Sino Kaditsu Kohima Nagaland te hne na tangin thu soi ngai thla kania soi ho na le zo na le chan na hun man ani nuwa Ikfai University Mizoram Registrar Dr. David Lomzo ala chuan lom thu soin nuwa kharani Youth Festival Univoyage 2026 in ni o turni in thupuyatan exploring diversity strengthening bonds ti chu man ani Governor General Vijay Kumar Singh hian thole ni khan Indian Institute of Public Administration New Delhi to in Advanced Professional Program in Public Administration APPPA course
training mek officer te ma thu soya Governor General V.K. Singh chuan ram ven him konga omzenei taka tanwala poimo thu soin ram him na ti che theite sarkar anga ma chon turin amal maya kallova ngai tuana tharle tho ho na thazok manga ma chon da tul thu soya ram tan ani don phot chuan sarkar lai pui hnuaya ministry atanga district administration thlengin lungrwal le in po tlang taka malak angai thu soibok Governor chuan PM Gati Shakti poimo ziatar langin ministry sang state le local body te in kara tho ho na felfai tak awangin mason na rural ataka mu theya a om thu soin hei hian sarkar policy le manro nei te thataka kalkoptirin ra chwa adu om tak ba ka trulawasum le pai de ral mai tura ven thu soya ram mason nan malak na huap zo kan zawaya tel na le tran ho na kalpuya poimo atia ramral muang le zalian siam turin inrin ton na mo phurna introm le tran ho na nei atul thu asoibok Aizawl Municipal Corporation General Election 2026 vote thak tluang taka zo ani awangin MPCC President Pulal Thanzara chuan pathian hena lom thu soya in thanbuat saitu State Election Commission le thoktu zongzong te Mizoram People's Forum MPF chunga le thanem ngai taka vote thak tu zongzong chunga te MPCC chuan lom thu an soi tak zetani atia abik takin Congress Party candidate tele an ma ni khongaya vote petu te antin theina na ha taka thoktu zongzong te chunga MPCC chuan lom thuan soi tak meu ani ti atar langbok MPCC President Pulal Thanzara hian vo in chommadar som pakhat hian champhai bethel venga Congress Bhavan sakna tur lungphum aphum dona MPCC Senior Vice President Pulal Nunmoy chuaw ngo le hruai tu dang engemaw zatin an troi om don ani Mizoram Bomb Students Association MBSA chuan limin khan thruite zola General Conference voice arena and manga advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek liana chinza MLA chuan khwalian ni in man pui khwalian Dr. Lorraine Lalpek liana chinza MLA chuan Mizoram azo na thlak chipeng sang tele zirlai te nama an chian le zwal na hun le an nam zia rang an ngai hlut le zwal na hunatan MBSA General Conference tangkai taka mang turina cha mithiam te zir chian na chuan bom tobul chu Chin State Myanmar tipul khwa Haka Township ani atia hei hian lai nam le bom namte inzom na chu ati chiang le a sha thu soin pathian le ram mangai tu mi masa te zara nam anga ro rel na in pui LADC an neya LADC chu hlo lang na atan cha umang lova an nam le culture lungphum na tur ro lu ani ti sia in tun aya an hluthiam poimo hle ani atibok longtlai East Bial2 MLA Dr. Lorraine Lalpek liana chinza chuan zo na thlak te chu ram sanga in thendar ma se ril rumhun khat puwa in unaw na nget tak an nei zela poimo ti soin Myanmar le Bangladesh le ramdanga khosa an unaw te ti sheom le harsat na tok mek te tan in nga na tlak an ni theinan theitop chhuat lang turin zirlai te le thalai te chu asom bok kani Nimin khan kolasib DC puh dolian boya chuan vaireng te le a che vela sarkar mun poimo sang le ramri interstate border atlo kwal DC hian National Highway 4 lane lai mek chu vaireng te thlengin a hmuna enfia NHIDCL ho tu ten lo dong songin na tho mek kalphui kaldan phung le mason dan te an lo shilfia an mamole na chakzo ka an kalpui theina turte DC ne na hian an lo thlen ngal bok DC chuan ram le mi puite ta na ram ro tling tur mason na rural thok an ni angin mi puite ma khwangai to chunga theitop chwa zel turina fuya na thok tu te po in ama thei angbera na peifel an tum thu le theitop an chwa thu an lo shil ani four lane siam na dal tu sang arbitration le court case te po arang lama chin fel thuai ani theinan an ma ni zone chewa CLA kolasib le NHIDCL te chu ngai to ana seng thar turin acha bok kolasib DC chuan 3rd Battalion MAP tlo bokin ramri ven himna chungchang le an mamote asoipuya 1st Air Battalion vaireng te tlo chunzom le in an camp mamole thil poimo sang te an soi ho bok asam le Mizoram ramria 5th Air Battalion duty te omna mun sabwal to chunzom le in ramri buaina le harsatna an to thin te soi hovania DC chuan ramri veng tu te in pek na fak omati thu soin hwaisen le taimataka na thokzom zel turin a fui ngal bok
DC Puh Dolian Boy hian vaireng te Community Health Center CHC potlo in doctor le nurse tenen in kom ho na hun an manga vaireng te CHC a hian medical officer pakhat Ayush doctor pani dental surgeon pakhat le staff thanem takanom meka x-ray machine tharle manro tangkai tak tak hedam do ina hian ombokani Kolasib DC han Bill Kotlira Eklavia Model Residential School to le in he school a hian zirlai por rukatanga por kwa mi zani chuang zet an oma DC in school no pangtele zirtir tu te fuina thu soina ane no in Bill Kotlira video office munma atlo zui ngalani nimina Kolasib DC Puh Dolian Boyan Sarkar mun poimo te atlo na hian additional DC PB som tuangi senior CMO Dr. RK Lal Thamwana DIPRO Pu David Elal Mingchuana additional SP Pukelal Tuangliana Vaireng te SDO Civil Puh Lal Biak Zuala SDC Pilarid Sanile NHIDCLI Oten and Troy O Mani Mizoram Journalist Welfare Society MJWS Assembly Chunimin Chanu Khan INPR Auditorium an henia MJWS Constitution and Rules ti danglam rot na tele thil poimo dang tengai to ani MJWS General Body Meeting hi MJWS Chairman INPR Secretary ni Bok Pvt zo than pari sai la vina kai shwaya MJWS Member Secretary le INPR Director ni Bok PK Vanal sang le MJA General Headquarters President pu Vanal rema vantol ten thuan soibaka MJWS Executive Officer Pilanun Moi INPR Deputy Director ni Bok Chuan report pe ni Mizoram Journalist Welfare Society Assembly a hian MJWS Constitution and Rules ti danglam rot na tele journalist kai noi thil poimo sang tengai to ania an thungai to te MJA members te max 2.0 in zialu chungchang MJWS annual fee ti san chungchang MJWS Family Declaration and non-journalist Thite Sorkarin aral na ex gratia ti punchungchang MJWS atanga MJA member te damdoi ina anin enkol na sen so phushuk na le tran puina medical financial assistant ti punchungchang MJWS rules anga MJWS tana Sorkarin sum ada granite te azavaya MJWS ne na pek ngal chungchang Mizoram Journalist Pension Scheme 2023 budget head rana da chungchang te ani Fisheries Department Labung Branch YML no fishing zone subcommittee Labung Trangho buat sain nimin khan April ni somni pariat ni somthum chunga khotlang tui pui Labunga sangha man run pui community fish harvesting event buat sai chungchang soi ho ani he thutkhom hi Fisheries Department Joint Secretary Pizolun thari chuan ka shwaya ruaman na ansiam danin he sangaman ron puya hian ani khatna chu ngakwaya man turania ani ni na len mangin an man thung don ani he event atan hian registration hon to ni in ngakwai pakhat zela cheng za in register thenia ngakwai hi pakhat ai tamche phalani don ani len manga man ero chumi puinol pui nilavin athiam bik ten an tiang ani thumna chu twal chung mi te tan bi ka hun manani ang ngakwai che bi ka hian aman lian ber man nem ber Best Women Angler le aman tu zinga no pangber le upaber lo man te siamani ang Fisheries Act nwaya sanga humhal te hi kumthum dan zela harvesting man run pui ang hi phalania tabunga hian kumsang ni somni pani khan hetiang program hi an lo siam to a tun tuma hian Mizoram Puma open event angin siam ani chauta ani lena man te hi ke zi ni nwai lam chu chhuale vekturan ni ang he kut puya hian a hmuna sanga hi mantlom zo ka zor ngal tura ruwa man ani bok Voina District Headquarters sanga khochin tur Google weather forecast in Atarlan danin aizola lum liberin Celsius degree somthum pathum ani nga avo liberin Celsius degree som pakwani ang lunglei somthum pali somni pakhat siaha somthum pani som pariat longtlai somthum pali som pakwa champhai somthum som paruk serchip somthum pathum som pariat Kolasip somthum pali somni pani mamit somthum pali somni pani saitwal somthum pani som pariat nathia somthum pathum som pakwa khozo somthum pakhat le som pasari ani ang Faknahun nilaw mangangu. Famika soft and comfort Patsy ilaw meshad vetuem. Patsy may tiyatin tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni.
Femika Patsy anemin man anwame mema ahi phulcha in li kasiam velo mai baka thaklebol asiam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin miltura siam chwa ani Femika Patsy lo mangvela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge che Distributor in Mizoram TS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do kasaw. Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. Inge indel na din tumle hansay jat daw. Keju kalen kuna ton engineer, raw pui takani anga Indian pui kala saang. Keju kalen kuna ton scientist kani anga sin chado do kala kucho kang mole. Tutyang chu kani becha. Ithai velo, tutyang me chati ti ani velo. Ani some politician no pui takani dek don. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha nấu bằng chu ven himla zirtir cha pero mấy cha thì hiền kan thei ve reng ani. Beti Bachao, Beti Parao, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái nó bố bên taoมันข้ามีอ่ะ Ni lo we kar masa kan man dei to kha lo am higher deep freezer kan da charenga. เอ๊ะวันนี้ข้านี่นี่เฟคกระนั้นข้าที่เสียอัจฉริยะมี Higher te chuan dakar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chareng theilon. อันนี้ชั่วโมงเลยแล้วมันใช้ไม่เป็นตัวอันเดียวกันช่วงก็เลยพักโต๊ะเล็กอีให้กับคุณปุญญานันเสียมีอารมณ์ตัว Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwa ka. Dio fresh up manawangin chopme rim chia om ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu don ya. Police report tukina Aizol ka puichunga police station le Aizol Pon Lam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som pariat omin meichia panhian tele ni tang tele manan ni chante family case tantir panga ruk kai noya man panga zuman sak panhi crime and economic offences case man panhi pongswal case man pakhat narcotics case man pakhat kut in thak wanga man pakhat le thil swal te arin hel man pakhat ten nia kan biak thin police station som pali le outpost pakhat zinga tang om lona police station pasari om lunglei police station na tang mi pa pathum le meichia panhi kolin meichia panhi te hi zuman sakan nia mi pa te hi ruk wanga man pakhat family case tantir pakhat le thil swal te rin hel man pakhat te an ni Aizawl police station na tang palin kola CNEOPS case panhi le family case tantir panhi ten nia family case pakhat zok hi home da ngal turani
bongkon police station a tang pali kol bokin ruk rorin helman pani kut in thlak wanga man pakhat le family case tantir pakhat te an nia mamit police station a ruk wanga man pakhat kolin longtlai police station a ruk rorin helman pakhat an kola serchi police station a narcotics case man pakhat kolin khozol police station a pongswal case man pakhat an kola kulikon police station a family case tantir pakhat an kolani traffic report vo in hi aizola mimalle sarkar lir thei number pasari le pariata top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi e te tlan lo ni ani bok damdoin report ni min tlai dar thuma tanga tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case somkwan neya mithin nei lova emergency case tamber hi pumna ko thalo le luak kani Zing a hian admit zat panga nia hospital dang atanga refer pakhat omin admit ngai si khum omlo wanga hospital dang a thon panin omani road traffic accident awanga hliam nei paria zinga ru tliak palin oma uise pathuman omarul chuk pakhat ombok emergency and labor room a nimin jing dar sari tanga tukin dar sari in kar chhungin naw piang parukan oma meichia pathum le mipa pathum ni in nei tur vei mek som pakhat anombok Sinot hospital dur tlang casualty ani min tlai tanga tukin dar sari thlengin emergency case somthum paruk an neya som paruk admit an neya mithin nei lova case tamber pumna le khosikani general a ke warta chia khumruak nein ward dang chu an full veka new cabin le pipui ina te cabin full in khum paruk omnai siwa full bok lomna warta naw piang pangan oma meichia pathum le mipa meichia pani le mipa pathum ni in vo in lama piang tura be sei som pathum line bokani ZMCN hospital falkona ni min tlai dar thuma tanga tukin dar sari in kar chungin emergency case somli pathum an neya mithin nei lavanaw piang panin neya emergency case tamber ko thalo pumna khosik accident ani aizol khapui chunga private hospital kan biak thin te zinga aizol hospital a naw piang panin neya wartina khumrua kan neya advantage hospital a naw piang pakhatan neya cabin full in ward danga khumrua kan neya Nazareth hospital ramhlun norta khuman fulla bien hospital a khuman fulla Ebenezer medical center a naw nei na warta khumruak pani an neya ward dang an full veka LRM hospital a cabin ICU HDU full in ward danga khumrua kan neya Greenwood hospital a cabin le ICU full in ward danga khumrua kan neya Agape multi speciality hospital a cabin le ICU full in ward danga khumrua kan neya Trinity hospital a general full in ward danga khumrua kan neya Alpha hospital care hospital le city hospital a te ward tina khumrua kan nei hlomani heti hian nimin atanga tukindar sari thlengin aizol ko pui chung damdo in sang le ZMCN hospital falkona te mithi nei an omlova nikwa thali sangni somni paruk tu ka report nuwa mithi nei anom lo le na masaberani nimin atanga tukindar sari thlenga naw piang kan sha the za thi som parukani hospital yan de udeva emergency case tamber pumna ko thalo khosik le luak ani State Load Dispatch Center changa thukan dondanin nimin lamakol phetha kan mantam liber nimin tlai daruk le minute som panga kan man zat megawatt za som nga point pakwa pakhat kan man tlem liber nimin jing darlia kan man zat megawatt somli pakhat point pasari parukania kan mantam liber megawatt za som nga point pakwa pakhata hiam private sector vankal solar park atanga mu megawatt som point pariat parukle state sector thenzo solar park siam chwa megawatt thum point paruk pariat te tela heng power siam chwa te hen siam chwa tam liber le siam chwa tlem liber cheu cho rwalania phailama tangin power supply kan mutha load shedding siam ani lo LPG report ni somni panni thali sang ni somni paruk jing dar kwale ni somni pathum thali sang ni somni paruk jing dar ruk in kar chunga bor khala samatanga LPG lo lut supply check get vai reng te in report te mizo fet aizo cylinder zasari panni swak chunga inden zathum somli panni BMS inden zathum somli pani MNB inden zathum somni pali kapliana inden zathum somni pali liankunga inden West Phailang cylinder zathum somli pani POL report ni somni pani thali sang ni somni paruk chunga vaireng te oil depot atanga lot pek tele direct go hati atanga lot la ni somni pani thali sang ni somni paruk chunga vaireng te supply check gate in report te high speed diesel zangen and brothers Aizol trip khat Hava trip khat C Vanalruata trip khat Lalboy Aizol trip khat Heroes Zol Nuam trip khat Brigadier T Silo Energy Point Bairabi trip khat ATS Scholarship trip khat ZRM Scholarship trip khat Israel Sairang trip khat Lal Thanzawa Sairang trip khat Chua Maseling trip khat TT Darlon trip khat LT Brothers Keifang trip khat Caroline Keifang trip khat LD Puilo trip khat LTM Khozol trip khat Ngaupa trip khat Mizofet Champai trip khat Zalu Ti Champai trip khat Laldin Puya
North Van Lai Pai trip khat Mui Fang trip khat Kolni Ser Chip trip khat Mizo Fet Na Thial trip khat Zohanapa Na Thial trip khat Mizo Fet Longlei trip khat Zedas Longlei trip khat Mizo Fet Longlai trip khat Mavula Longlai trip khat Bi Sang Chem Longlai trip khat Marina Chongte trip khat Laino Bungtlang South trip khat SPC Tuipang trip khat ani Petrol Zangen and Brothers Aizol trip khat Lalbiak Liana trip khat Mizo Fet Aizol trip khat Mineko Mizo Fet trip khat Sivan Lalruata Aizol trip khat Heroes Zolnam trip khat Mizo Fet Colosip trip khat Mizo Fet Konpui trip khat Selling Energy Point trip khat LT Brothers Keifang trip khat Caroline Keifang trip khat TMS Diamond Saitual trip khat Tiroma Champai trip khat Laldin Puya Filling Station North Van Lai Pai trip khat LT Marriott trip khat Kolni Serchip trip khat Zohanapa Na Thial trip khat Ke Siang Lingalung Lei trip khat BZ Sangau trip khat Zera Masiaha trip khat Emmanuel Siaha trip khat B Shang Oya and Sons Bungtlang South trip khat te ani MZP le 34th Assam Rifles Tangkop Buat Sayin April ni som pasari ni som pariat chung khan zo khosang aizola Youth Adventure Camp Buat Sai ani he camp ta hian school paruka tangin zirlai som ni antela camp chung hian drugs awareness campaign pipe band display camped out na puanin kai just band tenena zai ho run for fun rappelling self cooking le basketball match te nei ani MZP President Dr. Sila Remrua te chuan zirlai Youth Adventure Camp ta tel te chu rui hlo sang sang laka filiam turina cha tuna first batch te chu he Youth Adventure Camp a ambassador an nei ti in charang tur le camp atanga anzir chwa thil sang sang te chu zirlai dang te bula hlan chhong turina cha hun local le zel tura po hetiang camp the an buat sai zel don ti asoi bokani 34th Assam Rifles Commandant Colonel Kulbushan Singh point thu so in zirlai te chu anzir na konga thei top chwa tur le Mizoram ta na ram shwai tu tur an ni shereng turina cha ba ka rui hlo laka filim turina cha boka Youth Adventure Camp a hian school camp atel te chu kids care school government Saltlang High School Government JL High School Government Bethlehem Vengthlang High School Leng te secondary school le Solomon's High School te an ni a camp atel zirlai te chuan an hlok pui zia thu le 34th Assam Rifle ten activities sang anti pui te chu nuam anti hle thu MZP shwai tu te an shilani Nimin Khan Mami District Level Committee on Gyan Bharatam Mission to Additional DC Picarilin LB Kyang Te Havin Mamit DC Conference Hall Mamit an Chukoma Gyan Bharatam Mission he Ministry of Culture Noya Malangna ni in India ram hua pakut ziak manuscript lui te zon chwale tun lai thiam na manga von that digitize tum na ani he Chutkoma hian Mizoram State Archives Art and Culture Department Noya Superintendent of Archive Pupol Lalring Zoala Chuan he missionina atum tlang pui soi zaw na huna manga mi pui te na tho ho that apoi mo thu soin mitin pole mo mi maline mo Gyan Bharatam mobile application kaltlangin thuziak hlui report tur nei te chuan hemi app kaltlang hian an thelu theidon ani tia mizo te chuan thuziak an lo war lo thina mizo thil hlui zia ka nei an ngai poi mo na atan he malang na hi a that ba ka state dang te po in an en theitur archive nei chu Namason zel na atan athati asoi bokani committee chuan he mission atan han SDO Sadar chu Mamit District Nodal Officer Coordinator atan ruatin azau theang berami puite hne na he mission chongchang puang dar turin khotlang shwai tu te NGO zirna in te chu mala turin an ngen ani Nimin Khan KVK khozol chuan tual te khwa akut na thok tu te hne na training an pe he in zirtir na hi PR vanlal duati subject matter specialist soil science chuan kai shwain leilung song bol dan chi sang zirtir na anei ba ka Central Ministry lamin tun laya an ngai poimo em lei tha in buk tok lo pekin anghong thalo kan leilunga athlente ti thupui mangin awareness campaign aneya lei tha pek tamluatin thlai le leya anghong thalote lei tha in buk tok pek apoimo zia le biofertilizer man trul to zia le thlai ta na an tangkai na sang kut na thok tu kal khom te ashil ngal bok he training a hian twal te khwa atomato chinga mala tu chung ko za te hne na Indian Institute of Horticulture Research Scheme noi tangin tomato chi sem chwa ngal ani khati zong khatu ke na Zonet Zing Daifim hun kan man hau thei te chu ani